No one love you like I love you. Never cheat, never lie. Never put no one above you. I gave you space and time. Now you're telling me you miss it, and I'm still on your mind. We were one in a million, and love is hard to find. Dobar dan svima i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam vam pripremila jedan try on haul, proljetne neke robice, odnosno haljenica koje su moji najdraži komadi iz ormara. Odabrala sam par proljetnih haljenica koje su moj favorit. Ovaj video nije sponzoriran, već sam onako baš iz ormara odabrala moje najdraže proljetne komade i reći ću vam gdje sam kupila tu robicu bez ikakvih linkova i to, jer ne znam da li je još uvijek u ponudi, ali mislim da će vam ovaj video biti zanimljiv, pogotovo curama koje me prate, jer znam da su meni ovakvi videi najzabavniji i da me najviše opuštaju. Da ne duljim previše u ovom uvodu, ugodno se smjestite i uživajte u idućih 10 minuta. Danas krećem s jednom haljenicom koja je vjerojatno i moj favorit, odnosno bit će moj favorit ovog proljeća. Radi se o čipkastoj bijeloj haljenici. Ne znam, ovo proljeće me uhvatila neka faza da želim što šarenije, da želim što više boja i da želim onako lepršave haljenice, a prije zapravo i nisam bila baš sklona njima. Inače sam jako zapravo rijetko nosila haljine, ali nadam se da ću ove actually nositi, da mi neće samo stajati u ormaru kako to inače biva kod mene. Ali u svakom slučaju i za svaki slučaj ja ću vam ih danas tu pokazati, tako da barem negdje budu viđene. Znači, prva je ova čipkasta bijela. Odabrala sam ju kada sam naručivala sa stranice About You i koštala je, ja mislim, nekih 1200-1300 kuna. Njezina cijena je doista bila velika, ali naručila sam si ju zato što sam baš htjela jednu lijepu, kvalitetnu bijelu haljenicu koja će mi izdržati više sezona i koju ću uvijek moći staviti u kofer kad ću putovat ljeti na neke egzotične destinacije. Tako da sam ipak posustala i umjesto da kupim neku torbicu, odabrala sam ovaj put nešto skuplju haljenicu. Prije kupovine ove haljenice malo sam se bojala da bi ona mogla biti prozirna. I prozirna je, ali dobra stvar je kod nje što ima postavu, znači postavljena ima ispod još jednu svilenu, laganu bijelu haljenicu koja se zapravo i ne vidi. Tako da nekako sve to skupa izgleda kompaktno i vidi se da je kvalitetna. Iako jedan prijatelj mi je rekao da izgleda kao da košta 130 kuna, ali nema veze, nije bitna cijena, bitno je da mi lijepo stoji, da se ugodno osjećam u njoj i to je to. Preslatko mi je što imate neke tako decentne i profinjene dodatke poput čipkastog ovratnika i čipkastih rukavića. S time da mi je jedan gumbić već otišao, tako da cijena stvarno nema veze sa kvalitetom robe. To sam ustanovila davnih dana. Ali nema veze, to se sve da zaštiti i nisu to neke velike mane. Duljina mi je taman, uzela sam veličinu S. Ide na gole nogice, može ići na sandalice, na štiklice. Uvijek je ljepše na visoku petu jer vam noge izgledaju dulje, pogotovo kod nas niskih cura. Tako da ja volim visoku petu čisto malo da vizualno produljim svoje tijelo. Samo što je bijela, tako da vidit ćemo kako će ona reagirati u pranju. Ne znam uopće kako prat tu čipku, da se to u pranju totalno ne uništi, ali vidit ćemo nakon pranja, probat ću biti što nježnija s njom. Želim da na kraju ovog videa svakako mi u komentarima napišite koja haljenica je vaš favorit. A idemo sad na drugu. Druga haljenica koju sam isprobala je ova koju sam već stavila na Instagramu i toliko sam dobila upita za nju jer nisam tagirala brand, jer sam je kupila, znači nisam je niti sponzorski dobila, niti sam je naručila, nek sam je zamijetila u Zari i vratila sam se u Zaru nakon 2 sata da je kupim jer me kopkalo i mislila sam si šta će mi ta haljina, ali mislila sam si opet, a ko zna da li će je biti opet kad dođe, idem je ja uzeti za svaki slučaj. I dobro da sam je uzela jer je više nema u ponudi, nisam je nigdje vidjela. Možda dobiju nove pošiljke, ne znam. Kupila sam je na Blef, mislim da je bila XS, bez isprobavanja. I mogu vam reći da sam pogodila savršeno. Odlična je stvar kod ove haljenice, osim što je šarena i nije uopće prozirna, to je top. Ima ovu mašnu koju možete zavezati oko struka i na taj način vizualno si možete još stanjiti struk.
A ja volim, znate, da je strukić što tanji i što uži, jer onda cijelo tijelo izgleda profinjenije i ljepše. Tako da sam je uzela i jako mi se svidio gumbić koji je tu kod vrata, koji je drugačiji od ostalih gumbića i da je onako totalni taj neki barokni štih ovoj haljini. I sviđa mi se taj cijeli uzorak koji je šareni. Prije ja nikad ne bi odabrala tu haljinu, ali eto, izašla sam iz svoje komfort zone i uzela sam ju i prezadovoljna sam. Napravila sam čak i jedno fotkanje s njom i ispalo je super, pokazat ću vam tu sa strane i fotke sa tog snimanja. Sve ove haljine isto tako vrlo vjerojatno ćete moći vidjeti na mom Instagramu jer ću postaviti fotke s njima, već sam za neke haljine odradila fotosession, neke ću vam slike i tu ubaciti, tako da tamo možete zapravo dobiti više informacija i postaviti mi eventualno pitanja u komentar ili na Instagramu u DM. Idemo na treću haljinu. Treća haljinica je kupljena na Blef, isto sa About You stranice i radi se o Hollister haljinici XS-u. Kupila sam je na Blef jer sam trebala još popuniti tu košaricu i zapela mi je za oko jer sam imala jednu jako sličnu, ali jako nekvalitetnu. I kad mi je ova došla doma, znači taj materijal, ne znam koliko možete vidjeti preko videa, ali je doista od svih haljinica koje ja imam u svom ormaru, a imam ih jako puno, ovo mi je najbolji materijal jer je mekana, ugodna je na koži, ne trebate doslovno ništa ispod nositi, ali poželjno je da nosite. I dovoljno je duga. Uska je, onako ona je baš za svaki dan i iako može se nositi po ljeti i na proljeće, jako onako pripijena uz tijelo, ali u isto vrijeme ima dovoljno elastina tako da je i rastezljiva, što je veliki plus kod ovakve haljine. Jedino što kod ove haljinice možda nije meni toliko drago je jako dubok dekolte, što znači, a ja ne volim nositi grudnjak, tako da ne znam kako ću to izvesti, nosit ću ispod ili topiće ili ću morat nositi grudnjak, nažalost, jer je stvarno dubok dekolte i onda vam se vrlo lako neke stvari mogu ispasti iz haljine. Mislim da nemam više što dodati za ovu haljinicu, jako mi je draga i mislim da ću je puno nositi. Dolazimo do treće haljinice, a to je ovaj stolnjak, kako neki moji prijatelji kažu, da izgleda kao da sam stolnjak obukla na sebe, ali meni je tako bila slatka. Isto sam je uzela u Zari, mislim da je XS ili S, ne znam, ali najmanji broj koji je bio. I super mi je isto uzorak, totalno je netipičan i zelene boje. Znači mrzila sam zelenu boju, u zadnje vrijeme kupujem toliko zelene robe. Ne znam šta mi je, očito se svi mijenjamo. Ova haljinica je baš za plažu, za ljeto, mislim da nije baš ovako za svaki dan. Duše ona nije toliko kratka, je iznad koljena, ali nije toliko kratka i dosta je zatvorena, osim što je na bratelice. Tako da je mogu zapravo nositi svaki dan kad je baš ono 30 stupnjeva vani. A trenutno sad, pošto je nemam di nositi, ja vam nju nosim za po doma. Mogli ste je vidjeti na mom jednom Instagram storiju, mislim da sam objavila. Malo mi je tu veća oko prsa, ali nema veze, možda ću je malo prišiti i zašiti, pa čisto da bude uža. I lijepo mi je ovo naprijed što ima kao ove dvije vezice koje možete onda zavezati u mašnicu i onako da dodate neki svoj štih dodatni. Dolazimo do zadnje kombinacije koja nije haljinica, ali je meni jako draga kombinacija u koju sam se zaljubila i pola Instagram feeda će mi biti u toj kombinaciji, čisto da znate. Obožavam bež boju i sad imam ovaj top na sebi dok ovo snimam, ali ova tamna bež koja vuče na smeđu, boja ovih hlača, znači na prvu sam se zaljubila, toliko ste me pitali za to. Biće About You haul i objave na mom Instagramu, pa ću vam detaljno objasniti od kud sam i od kojeg brenda sam naručila ove hlače. Isto sa stranice About You i nije bilo skupo. Sve ove ostale haljinice nisam istaknula cijenu, ali bile su u rangu 200-300 kuna. Znači samo ova prva bila nešto skuplja. Ove hlače isto nisu bile, ja mislim, skuplje od 300-400 kuna. Nisam sigurna, ali provjerit ću. I ovaj topić isto koji je ultra uzak, ali baš mi lijepo stoji, tako da pogodila sam i s ovom kombinacijom. Obožavam te široke hlače, do sad nisam imala zapravo niti jedne. Ove su prve u mom ormaru i mislim da ću sve više kupovati te široke hlače jer je sad došao taj trend širokih hlača. Dugo se to nije nosilo, ali super za nas cure jer je to stvarno puno udobnije. Jedino što na ovu kombinaciju zadnju
potrebno je staviti visoku petu jer jednostavno te hlače se vuku po podu, pogotovo mi niske cure. Moramo obući visoku petu čisto da nam produlji noge i da nam se hlače ne vuku praktički po podu. Ali sve u svemu odlična kombinacija i za sastanke, i za seminare, i za neke evente. Baš dođe mi da nosim to i svaki dan, makar ne znam koliko će to biti udobno za svaki dan. Evo, mislim da vam je to to. Ne znam da li sam zaboravila još reći neku informaciju, ali ovo je bio jedan mali try-on haul moje proljetne kolekcije haljenica i ovako još neke ekstra kombinacije. Želim da mi vi napišete da li vam je zanimljiv ovakav video i koji je vaš favorit, koja kombinacija. I uživam u ovakvim videima, tako da ako je i vama zabavno, svakako mi to dajte mi pozitivan feedback da nastavim sa ovakvim videićima. Zapratite me na Instagramu, subscribeajte se na moj YouTube kanal i vidimo se u novom videu. Pusa!